Kami kedamtang MP election hu kami ditung ongdung vote pen ditung dak capai kontak lo setelah bangso mai kecari pon along mai hem hu ke hai rupon timung ke hai lapen ditung dak APSLC Central Committee pen hai tong dulu ke hai coaching timung organizing secretary lapen ditung dak bitung constituency long president ujit timung bencenglok General Secretary Khonsing Teron, lapan Bupat Langso LEC, a Women Wing Secretary, Rosmila Inglengpi, lapan Eldak Bitung Constituency, a Women Wing President, itu ni Lukimai, BP dan Senglok, kaduk kawe Women Tungdoan, lapan APSLC, along CC Committee, Songjapi Doan, pada menelin benang tumpan, APSLC kasih song kardom baju kardom. Masih pilih. Ningerong pikanja, ini tu macam jingkui pilo, ini tu mai kedut pon pilo apor kecilong, ini tu mai kedut long leder terus kami, kaduk kami dah ciri lo itu, saya katiki, sok keron ajok, sok rotangger pil itu, ongker rongok, lapan aja kami itu, kapreka dhormo, adorong, Kristen itu kami Christmas katalong ben cenglok, kaduk kami aposil itu, kedamtang aporan, lapan foundation day. Itu mi APSLC Indeng Proxy Foundation di kedoko kajok itu tum kaduk beta mai mate rong cerok dok mai ke tengi pan itu ma por celong le deson di teklong lo la sipili bangke ajar dingku ya pi birda ke meson lo lada nang itu ke dam tang apor itu tum rong asar fena me pachini pon lo don proxy get so se rar tu dak APSLC pan aning jetri group pen nang litong nang tong APSLC pen thangnat nang rapon hektet tame non ke wangjila APSLC high pen rada phan ke clan pon theki poning ke tepen nang karjap dun kluk apot ilia prang sinang dun phan ka choro pa jelik lo kardom ka churu pa lal basi non ke wangjila tame ile to makemang chun jalan ile to makemang long ile to lelelang ile to masar jai kathar sik sidul arona tang pen ice ke biar tu mufat utar list kan kanjia sai itu nona tak claim nong lelang la jom si claimi pun tak deh itu election high nangi MLA dah itu japa high nangi MLA high dia rapi itu karbian long utar mas council dame APSLC leader tu si itu ingi long nangi lalu pun tak deh itu ice ke biar fat utar list sai dame itu claim long pun lason tak taksi akan tu inai itu makemang Karbiang long otonomas council ang kangar lorat duan lapen ensil serat duan iltum artikel 244A kehang sai dabe iltum kapacun ni pan iltum claim on long la sipini nilitum mathengno uthot kewang long bang kelatu laken iltum ningrong pikangjang lo rong het jong iltum rong asar pen pachini pon loje nalitum hamrena polling station magedoji bithuma polling station magedoji lake hangnat ka siksa kawe nang litum yung si hamre na constituency pen nang litum vote ke jog dam kilometer proxy nerket ke dam ke helong yung si matha pulutan te ilitum lake DC office dam pen ladak nang litum hamren a polling station a kimi kasemarya jakong nang litum long do lapen la bangso kasemar lo nilitum APSLC itu nang tumanang charap dun bekpo lapen lake long bek si nilitum rong asar pan nang ipachinikan lapen ison adun tu nang litum yung si hamre na constituency tame padar binang na kulotang te de bokhet jong bitung constituency long kutupi left wing a polling station long isna to hadak dudunji pusta halat amenan to mahuwan do lasila sonielam nang litum chingwai pamenoy akimi polling station nang iplotang te niltum DC office long ke claim ke damning kopia saima nilitum nang sirap dun po nalitum tangka sikai sita ignang ne nilitum rong asara signature pon po lapen mekar mikor signature ang piduno lage polling station at kimi nang itame long wek po jong sinalitum mat haloje kutubi left wing long sinalitum avut la don proxy ke patung pada situ dunji pusita la bangso hawang dami nalitum long tu la sinalitum la soniang bongpen ison mai son mathanoy nilitum kopi manang sirap duning ini rong asarang nu dame nilitum ite cakang lu joy ke di rong sa di lalo la polling station alam no la pen moher jong rong asar kaming report nilitum ladak don proxy cap so se ra tu kedam tang ningkan pharo hini so se tanglo ladak iltum rong chukil uwe ke thong phi tanglo
tadak rong asar kacil ipen rong asar pen itu dah nikar ni turpen gitu pilihan ni ketek kiri itu kami dek kali lokachar ni riso ijang tu kami nang barlo lokachar ni ketek riso ijang kami itu long dulu tidak me pilihan ni inut tadak pen ureng awal sai long pon pelan long dong delan tu alang lihat paklang makai lagi ning duk pikalam kali makalang ni ini hamre konstituensi ayer Mongol Singh Timung, ningkan ningkoi rapo iya ini dunlet, pimpinan dompan induk anta ureng awal saya nak pidek dek lote, lake ningkoi memi alam lo. Kini tuliram romhang, ake hai, Honorable CM Karbiang Autonomous Council tame CM lokang is ningkan krehini ke pleng lo. Tame induk dompan da pimpinan ni ureng awal saya nang jokon dek tidak bangke, tuliram romhang da pinijit perak mil. Kali makalang di, ini dah nang itu belum, ini tu karong ke bang mana cini. Nanti tu metang hem non ke doji thayan ta nanti tu awal saya ri non barikha nangeli lipo tu monar we nangeli lipo ili tu ma hem non da phelang ting hob le la son hem si kim sai si tu monar we ke bang de lai ting tu man tharle lipo lai phelang nang par ke lipo angeli tum ki dugi el tum loge di kupia posili tum han ting hem min muchot ka chiki maja kom nang pipeda no kupui posili tum han hem arwe tu mon he pangjaron echip ahem ka chiki ma jakong piposi tu manang pipeda to sikil la chelang na jakong piposi hospital ka na jakong piposi tu manang pipeda to mare tuliran rong hangin tu man nang patuk dete alang siam ini long wer beda jila putong jetin ma kali madi la sili tu man ko an man nang patuk la an ajir kiting alang li siam kan ni long ige halabang de jeplang la sili tu APSL sia bang ela kali il to masar jaga thalong si CM ini long lo pelagante ke cengsi ke rabi ke lake iduk nai tu marong kar biar long kunat mak iduk nai garo rong kudak mak iduk nai de masa tiwa hasi jentia atum kudak iduk nai rong si itum rab dumji pilihan ni BJP atum uman lo kerap ke bihari atum han kalima kalan jadi High Court pen order bang lo je bijar along le long ke lake hem kim long le don lake ke che ke betum ke order bang lo kadi kumar lo eviction hai hede le ke khang pring ke tuliram rong hang kalima tuliram rong hang lo kadi utor bor bila lo bia bongoli atum phan kopia port si hala dakta bijar along le eviction ke claim hai hede lo kumar lo ke khang pring ke council atum gali de kumar lo la tum lo kadi lasi la kici ke biya tumhan ke rapture party la ke BJP tum lo RSS tum lo la si jong sini tum lo bangso party apang teregune bakrebune lo dante non e phang ke bang ilang ke tum duk pi khangjang la boy pi khangjang la la si non ke bang ilang por bang ke tum name chelar lo ne non nang tum la dak tisorong ason tisorong amerika tum ason don proxy kep tame APSL sia phanang cherap dum ben la son na kasina tum long te bok rai arong tame don ko ando tame lakar biatum ando donante APSL si mate tribal kaching room a party long sang sarap dunang ko buse nilitum chudung ripon lo lalu lasenilin ben thampon OG proke afor bang alam dula nilitum long central committee pena naje tong lundo salang li pada ju pomlong ji kita menili ethethi ni nge pon kang tung bang lain lo ini tum phan piliani Sik sidul ajak kong besil tum cari lo. Cita la bangso sik sidul la ke ajak kong ke long na inke inglong aso tuman. Garbia tum de masatum tiwa tum naga rengma kuki khasia kharwang tum ansil tum ajak kong long na. Cita pini la bangso sik sidul ajak kong ke che bia tum ansil tum kondam kong. Kali madi pini ani ke che ke bia tum ajak kong kondam kong pu deli ko pilo ku ke. Ili tum saya kacau tu kijia pan traktor dame subsidi pen council pen dah ron lu. Kumbar lo dah kuci pilau nangale subsidi traktor. Ibu nang lele kadi, nang lele. Sida pini utor bor bill. Ha, biharia ron bijar along lilong tegam long de. Adon tin dah ada Karbiang Autonomous Council subsidi traktor dah tegam long. Itu mana apa boy lilang mah? Itu mawan biharia itu mana thonang lilang mah? Lasi lason kacari ko natung pangke litung non ke bang liang ke litung pekpon nang dilu kali madi lalu la pendo tulang ilitung phan non nang claim juke la bangso orondo scheme la pen Iowa ahem la pen jol jiwan mission lang di lai hui pen sil tung phan nang ter
Jol Jawan Mission punoi, Iowa Ham punoi, lapen, ini tu Orono ya scheme punoi, laki government scheme, laki has state government scheme, has state government tu, piniar ni ini tu pipi ma tax pipi, nang li sabon, hello sabon le cunam sita, ador we ke hala dake sikan erkebi mere, sita ilzom pini, ihong siak kiat kenam, hala sikai ni kupiloma, nang li government man tax pipi kang lo. Pinina itu mensu ilin le cunamoi, ador ke mensu ke, kalau dah ke paro ilin namote, paro inira, inkoi bakuri mene, sita itu bojar ke nam kenang ke, sika ke inkoi abad pinang ko ke piloma, hala sika ke inkoi ke lagi, nangli hem hang away dead sita, do work sita, India government, mate state government pan, sika ke inkoi ke tax ki pitikang. Pinina itu sendel cunam nampo. Labang so sendel binong ke ador ko megi, ador so oe, kita itu bojar penke, isi ingkoi thongke abad itu nam nangko. Kopiloma, hala ingkoi thongke abad kipike, nang itu sendel plak, bele cunam kita, government pan ingkoi mati sakit ke, tax kipilo. Lai hui nang itu pen sakit ingkoi pangrum es, atangka, tax, pensi, kar biang long tu marana pudum hanta, kidu ke boy dia tumpan Iowa Ham, Oronodoya scheme. Sarpi mara tumpan, PM Kisana scheme, pali nai posinang ke woi to tangka. Laki nang itum tax ki pia tangka si, government tum bitum hanang ke woi tangka. Piniar ni dak, itum dak along ke claim praya BJP itum pilo ke claim ke, APSLC tumpan tudang te, Oronodoya scheme pipe, Iowa Ham pipe, lapen hala PM Kisana pipe, lapen Jol Jiwana lang na pipe budi. Son si kaling jadi, laki ke cokye teknik lo, non e prangong sa lang litum la son ning je bom lang lo tante, nilitum APSLC pen ke laki, alang litum ang kes pichok sa jail bang rojin nge. Hey, joy man, joy kadi, kalang kalang lai tuman ang serta mam ne, nilitum na aron ben sigi jathan, lapen aron ben sigi litum APSLC tume muke bang tume chari ponji. Kali madi, lasi nang litum fereri, nang litum manong sinang pipe pulo de, nang thanoi. Kumasi nangat kubang mana itu kes bicok pen alang lipan jail beng coki. Di, ulonte itu lantu sinan. Ini tumpan labang so kar biang long autonomous council pen dame akuti itu tumpan poisa nang kile aning kanwangta. Aning kanwangta itu tumpan kuti paro thoma bat kang kanang kile. Sita piniarni kar biang long autonomous council pen askim lo hodai punatu nang megan teklong ma. Teklong lady. Teklong lady, teklong ma. Hala Oronodoya scheme ke lagi state government ben pulo, Assam state ben sedang pilo, labang scheme ke teklong lo. Di PM Kisan lagi ha central government ben sedang gelo lada teklong lo di. Jal Jawan Mission de itu teklong lo. Kar biang long autonomous council lo, akuti aning kanang tangkanang kele, kar biang long scheme lo pukuna lo itu teklong ke. Teklong lady, ke teklong ke tulirama hem kang tu kacikim, kali magalang. Hela kadi, aku kuti central government tu tangkan angkel ke, la tuliram rong hang ahem cipri le cikim le si ildum ke teklong. Kali ma, la hello, la sila sona songja ke, rada pan ke lang kapang bar tekya songja ke, ildum nangne lo, gortang lo, hello kadi, la sini lihin pen, nang tumpan cunong rilo, la pen. Ningkang sam kai kita menang tumpan ildum tini ponune, nilitum APSLC aja kong doe hut pentame, nilitum pangnat nang pale tekte hutame, nilitum nang karjab duna port, nilitum APSLC yang si power wang lo plotante, nilitum marong akisum, upima kedo labang ke APSLC pen kelake, nang homri vek po nang pale vek po lake nang tumling si pinot. Joy kadi, sini family kami nang tuhan dia johan tum. Kecuali dia sondolang kami nili.